Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasnong bernihat kalakenja hijar hadin bagi Borsen Shar jong Ribhoi District kila pentre kampura ya kejing kang kerdep hagani kasnong komsi benta baniada ya kejing sapriang jong kenyang jingpang coronavirus. Kejing penjari jong Borsen Shar ke Ribhoi District ya kejing kang kerdep kadai hadin bagi jing don jong Gibreu ki bangat ha kejing pang kelam coronavirus ha kejala asam kalanang kiu man lagasngi bat kat haduk kasngi palai jong katayau ka arterik unaitung arajar arpo ki don haduk prahajar tam bat khat arngun kibreu kila doe yala kejong kejing im hagane kejing penjari kejing kang kerdep ha bernihat lalap bagi dukan kila kang kerdep lot bat ki kali ki bayairu ki duna bha kata tang iwei ni arteli